Yesu Kristu inalanan boltana taena ilaku imadawi uduman boble inum sugal ya babai anak kayang lagsak mait patingganah di udin aku di bihuna mait damoy barkadana inay nanda hiduluan tahiya mo ato yaun yaw awan manigaw tamuna ya adida alan hiya alyon day ume ate distubu ahtu ot emo mumpangpangan hinan baboy ng kadang hiyan mahmo atog hiduluan tenaagangan onga-ongal ni babawi na ninom-nom na di baleda na kumplito'y usalonda wadapay di halunda ya balda ot ibang at na mo baleda yanida mo ot hi amana nun higlay am-amlong nan bangadana tamong partida mo baka mun am-amlong damo tenan imbabaleya na talak no tenahama iba nu